Mamuari nalangi kesempatan pung Allah Ta'ala riolo temmatita ajak nale taro-tarona riolo dina batu pura masampaja kronrong malapi ke sisabu pa akarakan na pa doangat tai tarima malapi ke sisabu ya ko men lodwak ke kor masigi na nabitar magari pakalabi mematwa. Di samping ada rawda, di situ juga ada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syarai kubur na nabita. Rimun rimatena mapada ko ne wisiruntu nabita riwatuna tu. Manzara qabri ba'da wafati. Nigi syarai kuburuku rimun rimateku mapada tu narek ko ne yo kasiruntu. Riwatuku tu. Kenro modern kubur nabita, kau masih ini nabita. Yang ketiga tuan terlebih ko, agak masih ini najallo alim alabin nabita sallallahu alaihi wasallam. Upapoli kita ceri lane masih ini. Allah lipat gandakan kebaikan yang kita lakukan ini bukan lipat ganda 1000 kali, 500 kali, tapi mi'atu alfun, 100.000 kali lipat. Kembali Masjidil Haram di Makkah. Beka siratu sebuah lebih apa? Ya kau kira kima patama akoran kor Masjidil Haram beka cicam muat seumur hidup. Mapada tu pak deket tak kau kira kima patama akoran siratu sebuah. Ya kau pura ki baca subhanallah walhamdulillah kur Masjidil Haram pa namu we kacicam mapada ya kau pura lagi baca ya rota sabbe siratu sabu ko masjid lain. Ya kau pura ki masam pajak kurba Masjidil Haram we kacicam wa mapada kau pura ki tatonga sampaja siratu sabu. Ya kau siratu sabu. Ya kau kalima mi masam pajak sesusiwani. Ye panawat di layrabi bilangan na siratu sabu sampajang maka dari gurta padi for ire-ire 60 na tahu nama sampajang napawat di layrabi bilangan na siratu sabu ye ko kalima mi masampajang si susiwani 60 na tahu jadi itu na salai ku makare to matwata we kacicang masampajang ku Masjidil Haram ri Makkah. Na caw apalan na ko annap pa fulo na taw na masampaja taw ko masigi balibola na napapada. Annap fulo na taw. Bayangkan ni pa ko sa susiwan ni ki masampaja ko. Magharibi, Isya, subuh, loro, asra. Satu hari satu malam saja Allah beri kita kesempatan pak untuk salat di Masjidil Haram. 60 tahun kali 5. Siaga pak? 6 kali 5 siaga? 30 pi tahun. Sesusiwan ni mitawe mas sempaja ku Masjidil Haram 300 pi tahun na mas sempaja ku masjid balibola na papada. Bayangkan ni kubur ki mas sempaja ke rumah Puloso. Bayangkan kubur ki mas sempaja ku Masjidil Haram bulan-bulan apa? Tarik ini kere, tanah tapat tak kalkulator. Ya tu napeng katomato biasa le ilolonga ye ko holi ni masampaja komero. Ye ko lesu ni kampo na tappa biasa ni istiraha masampaja. Terutama ibu-ibu pengaji. Ye ko joka boting. Lai tane matu mari masampaja pengaji na syukur ni je ko jinne ale ku biasa waktu ku men re Makkah. Lona istirahat. Yai ko dia panang kamuin rek Makkah mas sempajang. Namo mujungkir balik ale mas sempaja itu mulai papadabade sempajaku. Ia na riasang aji salapahang. Biasa ladat tau bansane ye. Ye ko jok kebutingnya na lebih rangi bedak pipana lerencong Elizabeth na bulu mata palsunna. Daripada jok kemala wejene mas sempajang. Maka dia haji mapakur haji boleh Makkah.
Tatik 10 mau bimatu jok ke di botingnya itu dah mapapi. Tami dia jok ke botingnya mapapi buang ngaji. Apa mega kari apalan na jok ke botingnya tahu ko ta'awanu saling bantu membantu, saling menolong, saling menggembirakan. Betul. Ya tami le jok ka. Di sana terlambat pengantaran na boti borane tatik 10 menit 2 na kata kapu ke si. Masalawan ni radio ko mesti yang kamu buang ngaji di mapagi. Dia namanya maka bacawi ni pun loro. Tatik se di mana popuri pakawi botingnya tu dah sanding. Asal mereka akawingan na. Namun syahadat na mereka tu suruh masyahadat dia nak baca di masa dosa dua cadu. Anang katomilo na lipakawi di masa dosa mo pala ilaha illallah. Na yeman ni natama sallallahu alaihi kawi. Ya semenipu. Pura matu kawi tama dengan ku agamana la ilaha illallah. Angkat boleh ripala banget tamelo lay tipu. Ya kumelo ni pai kami na pumasadu-sadu dia makanja salangan na ya tu. Namun isah akawingan na tapi dia makanja. Biasa modus pak. Yang penting pun nakawinya nata. Purmatu nakawinya nata. Lay suka nga ku agama dengan la haula wala quwata illa billah. Napaciyo-ciyo niya nata. Asumut tamana ri agama lainnya tu matalabiku. Nangga biasa ko idi dan wadi pak. Dan wadi. Bayangkan kaga tu makanja asal lengan na. Tas sijang lipas sahada na dia na melo cocok. Asyhadu ko kada napi pagawin ngacadullah cadu. La ilaha illallah. Itu je makanja tu bae. Itu makanja je setengah-tengah na. Agur memang ni seleng, kumatong-tong may magkipo jero sa agur memang ni seleng ya pak. Napasapa jero tong talabi ko makanja selengan. Agur memang ni sebelum lay pakawit. Pura mana ni masam pa loro tawi. Tatese di pa, ang kamo bialay na timapagi. Dia namanya enggak makar we loro ni pala. Sisan na tatetal lumacawe capu loro asra macawe to ni tama. Ang kalalo sinewa sidepe. Dia nama kanja sampajana makabisi dengan ngaji. Tojo ka maparola. Lupa si fang ngaji maparola lah. Fangaju. Mana gaga paringaran nama kada ini mo balik tumas sampajal. Itu ona je newe sidepero. Benengi makkabi makar dia betul tumas sampajal loro ta.